buar in okam gejunga mentan ngada one na Congress Bhavan abang submit ya kene ka resignation letter jonga ha office Congress kene dia receive letter ko ba ngalayo but kesithi kalong kumne to Sri KC Vinugopal General Secretary AICC 24 Akabar New Delhi subject resignation from the post of working president Meghalaya PCC AICC member and the primary membership. Sir, I am tendering my resignation from the post of working president Meghalaya Pradesh Congress Committee, AICC member and primary members for the Indian National Congress. I am thankful to the Indian National Congress for the responsibility and opportunity provided to me to serve the people of the state of Meghalaya and the country as a whole. I hereby tender my resignation today, the 1st December 2021. With regards, James S. Lindo. Copy to Sonia Gandhi, Manish Chatrak in charge, and Vincent Pala. So lengok long, akan ikapor kaba lawan long President ba Vincent Pala. Hak kenti ke beningkong por bi lalong presiden nga phone yi nga congratulate yang toh te ya phiru ni dan lang ngong yes tika ba kham susi kolong ba kasimpor ban long ban simti ya kakam hadu kumba khatra phusni afu asni te within this period kalong kuno kajingnya pen kre ya kata kajing simti kabayanga laweng lupa ngade working president yang am dan konsulsu ti kapakam baka kaba nga perkhat marwai belemu ngale kumno ngale yu kanya ya ini pak MP election baro lightly ki MP election ngatre ya ka party ngaong ngabu Ahmad ya ka party ngabu ekjinya de jonga sedien de ka party Ahmad de Marsnuan kakam ko baningkong kalomba sideline shona takabalik kumno kabaningkong kalomba katkum kariti practice jongko Congress. When any president come, CLP leaders along with the working presidents have to sit to form the committee. But this time, akan ikapor ka pementa, klemdon kum kata. Ka klemdon kum kata ka meeting, ka bangi ki working president, but CLP leader, but president PCC, ban pha ya kita kiketeng ki ba kila appoint ban appoint ya kata ka post general secretary but treasurer. Tinggal lengo baki AICC ru kalau ngong kum marla ya ka practice kim skap su kim le su balai ke nomor ba la syaya lang marla lut nomor ba ka joint signature jong CLP but PCC ya ka nuku ka committee but ya ka nuku ya ka unu candidates ban apply ba banyele election. It should be mandatory the signature of the CLP and the PCC president. Kendai hak niru la shule donbor ka AICC ru kalau kala pediang lah pediang ba kala thungi gitu. Toh kataru kadang ya ngadang sengapi bat ke bakham ayu kolong ba ndaladap ya kataru kajayu ba ya kita ki yangi ki working president undan syu kata kajing pentip AA na office undan syu kajing pentip ini kila syele hintu kat buman te nakadi kadau kaba nga kumunong yelam nasutu ba bandon hangni yakaba ngansya brek shirut kam dodon kam syu nata kadau kawai na kadau kolong kata ba lengba kini ki baro te ngin phai shakni ki likely ki election ki barang sudap ini ki likely ki election ki barang sudap ki bolong ba kwaningkong kolong hamo plang ka jayu ki lathung yang kum ukon binar
Jong Kamoflang Assembly Constituency. But ki MLAs, ki members, member secretary di Pak Charles Maranga. Inga ngalalek ban nyong bat ki tu ki blok angtai. Hadin kata ngalak akap hatrik ufono presiden wong ba James lek senran lang bat ba Kennedy haka nomination ke jungi ngalalek. But hadin kata haka sipotrik nila syong ya ka komiti ba ngin bu ya kiniki dates na banta kiniki campaign pangin ka campaign te haka khatwai trik haka sngi ka ba iba Kennedy kali ka scrutiny ke jungi nilai pendek ba baro khat ki members jong ka campaign committee ni kenduk lang hang tai po apa DCC office tinggal kenduk nilai ka ba susi kelong bat hak artrik demin ngalayo ka notification banong ba laweng yo ba James in the meeting held under residence of the presidents. Lada day mga wam balkwa ban penleranya ke parti hatu kapor ngalawan sepi kilat pathai kubor ban pen I dakatu ka city bat kandang jayu tu election hang tengam tipsu. Wat lakataru ngadang lek ban campaign atli ki meeting sitai. De habayade pat bat kemauran keneng mo kemauran keneng pio smohi war ba lathung convener ya ikong ampre uba Charles kyong uday utray jong ka constituency te balay may uba Charles balay hap ay kong ampurin ay uba Charles ba kani no dong sudong ndi ay kong ampurin tendarem pat ikono iwe ha menta nakatukot han siliang cetai mau ko siang situ Highlander yo tang praspa utu bojok woi putak woi punya yo khalais pa marngam dalong lek bahat ko election tengam kan mausu candidate tu tikini ki kita kishen ki pa ba I ba Charles kilatmu banyak sa te siapo maurang keneng daga ba perem yo ba Highlander bakin yo yale di anong tumay bat katangan pen pisisay pi menen kasngi kawan ka notification hakaba latung yo RG lingdo kum adhok presiden jong kanong tumay block congress committee pi kini kijing ya lenti mde bangathok na sukor kidon taki documents pan proof te habaidei bat ka raja bala kadai kuai ke downfall hang ne ka raja bala kadai kuai ke downfall bale hakapor ba kila long president ma pala isong bat phi ke president men yong kumno bu jit ya ka congress banyo chief minister khasi daga tu ka kot khubor ulek ukonrat sangma sa ti chigaru ong pek congress kinle kumni kata kadai kuai ka ba ngingim la ban job wala nang itray stop kyung gibre jobet ndai kato ka mindset kidai gibre waitali ngai nata kadaw job but hangning uang ninga ba beli ba Highlander urem tingonga iba Charles na deban ai fully charge ba Charles ken khon jongi temo ila to constituency post nam tu la lek khon dang yai pateng ti kadang de banyak mo ti kini ki likely ki election ro ki long komne te ngani to ipi committee ka bak khade they call us a meeting in Delhi on the 18th. I've told everything what is there. First about that they denotify me for the election of the convener from the Mauplang constituency, and sad to say, as a working president of the Meghalaya Pradesh Congress Committee, they changed the password of the Meghalaya Pradesh Congress Committee without my knowledge.
A president can call one call. See, but James, I will change your password. And the word which I used to do as administration and all, that also has taken away from me. And all the things, I have no work anymore in the Congress. Kapor kaba, kajingalang hanti hadali, nilai keren sibuon ki nalaong balay kumta kiong eng minya penbet. Bat kaba susi kalong haka arpu artrik kiong ba, nilawan silong in sesong ya press conference. Kataru kitlem khotsu ngaban song press conference. Tikini ki bathaw ngaban perlong ba ngan mi no nakaseng Congress. Te kindiat sipang gini ki perlok ki jongi ki balay mi nakani kaseng Congress. Kumi ba hima ide way na ki General Secretary jong Kamenglia Pradesh Congress Committee. But ibahima ngilan sibun ki General Secretary ikon jong UPR India iba nor muju khat it beliau ki India Dr. Manas Das Gupta but iba kran lengkhoi Mukul Das ki bon ki General Secretary klem kunjok tin ki la suweng lakoi but ki Vice President ti bahima ide way na ki victim iba syaweng ha kani kejing wan jung mapala kumu President ti kabaar kaba ibahima ha ka election jong ba pala ide way start campaign ubala syang bahai ka riksi jantia panlet pan campaign na kawai ka constituency cha kawai constituency but kaba ida treshi tom hatu kata fi bahima I treshi tom hatu kata hakaba in Punjab dan buram yau ni candidate ujongi hakabor wi ba pala iwan long kong president kajingnya dei perlok jungi but kita ki wei ki party hang tai hapo mau senrang kalak iba pala iyo kejingtip but iya tu yang aru ba yang ate imat mendan cakasu tingaru por ba iba hima ikhi iksar kumunong yalam ngalik akam raju bahima pinyele na maukun rona pinyele na mausenrang bahima yang MP nga kumunong yalam ngalik keli dei mentang ni klem keli sop be yat ban ong ba in pendu tiket no yuta but bahima hi ha assembly ru kidi kita ki bala penkiu bhai ke party congress badru ki bala ra ka naam ko jong ka seng congress ha kan hi ka kinti ko manta dakaba le kumne kini kirang ba jongiru kyapet ya kalenti kala jong na takadaw kisimi karai but kilami no nakani ka seng congress but kila much sakawai ka party but kaba khampong san kalong ba ya ka scheme ngala omane ya ka scheme ila ekut kat kum ki MLA ba inyak ling ba naki block ni ka khamya te ke jingdo ba khrawi ka seng congress ka ba hima ro ila le nakani ka seng congress ba George biling do ba George ularung sa congress yo fisu thu bakla how arjar khatsa hakaba kasaw ko siyan jong seng congress kaba u MLA bat nakaliang jong ka party kila dissolve ya ka block ang tiha po umroy hakaba nila siem ya MBCM kum president bat ba George kum General Secretary ban tray borba na munta ka election arjar khatsa hiken mau hi haka arjar khatsa mdan congress yo ha umroy ndrei ki jong ba George ki yeng rasong ban tray bat ki punjab don buram yo MP jungi hatu ka por arjar khatsa badru kaba haka jalahi burok we hatu ka por haka nika Shillong one parliamentary constituency hi
bon na ki konsensia sor ni niram wala da ngidon minister niram mar ka jingetri borba kata ngamla ban kedokti no fiatip phang phi den re hatu ko poru ka sabasian uba George mangi kum ka parti nyetrei ban Punjab yauni UMP jungi ba George lolong kum president hau arjar khatnyo angti hau umroi bobla ile ek election bobla job don burom ya u hespa ba ude UMLE uberim nakaseng kongres kikam gi bau ba George nakabenta ka kongres ude usamla bola tristom bat banra ek burom joga party Meghalaya District Assembly ulong sisa unong yalam uba ngikum ke party ngismo sarong hadu kata-kata badru udai unong yalam uba tristom nakabenta ka ribhoi District Congress Committee badru udan nakabenta ka khrau ban pankhlanya ka party haribhoi pura koi udai unong yalam uba ka party kan ban pankhlany ya ka party congress lingba ka social media ka state social media coordinator ko state social media coordinator ula penlut ya ka por bat pisa bat tulok ban pankhlanya ka social media team klem dapin pan AA na ka party udairu unong yalam ula treshitom naka bantaban penklan ya ki samla ki youth wing haka jilla bat kawai khamtam e nong aimen sim barat ba namta ki samla puli kom ki NSUI ula kasyan ya ka party na ka pos ka por haka jingdon kam ya ka tu ka por ka bala ong mane lai hajar mut kido nidon haka office jing ba George ngin trei naka banta ka ni kayo tu ba George udai sisa samla nong yalam barat ba na banta ban kinti ya ka party congress haka jilla hi